Večeras imamo veliki povod, tužana, veoma značajan, jer, eto, posvećujemo broj 264. po redu našem Tomi Mijoviću, koji zaslužuje, naravno, i više brojeva zaslužuje nego što je jedan, ali smo, eto, bar uradili ovaj prvi tematski broj, koji je u celosti posvećen njemu, njegovom velikom, raskošnom, impresivnom delu i njegovoj ličnosti. Časopis je tako koncipiran da smo u prvom delu, naravno, objavili njegovu biobibliografiju, a radi se, kao što svi znate, a moramo se i ponavljati na taj način, dakle, da se radi o zaista velikoj ličnosti, a ja biram reči kad govorim inače, ali sam uvek iskren i za Tomu Mijovića imam definiciju i ovdje ću izgovoriti s punim, apsolutno pravo, on je velikan timočke kulture. Mnogi se poštapaju takvim krupnim izrazima i gde treba i gde ne treba, i za koga ne treba, ispada tako da je to opšte mesto. Međutim, kad je u pitanju Toma Mijović, on nije samo veliki, dakle, veliki pesnik i veliki urednik, nego on je velikan timočke kulture. Zahvaljujući Tomislavu Mijoviću, kao što svi znate, ali mora da se to potencira i prosto mora sada svi podvuče i crte da se potencira i da se to potpuno čvrsto ureže, to da je Toma Mijović sačuvao baštinu, kulturnu baštinu Timočke krajine. Zahvaljujući, mislim da još uvek nismo svesni, koliko god da smo mi 50 godina sa njime sarađivali i bili prijatelji i koliko god da 60 godina izlazi časopis Razvitak i koliko god da smo navikli, mi starija i neki, naravno mlađi sada, na Razvitak, tek ćemo sad shvatiti, tek sad shvatamo, a ja pogotovo sam u situaciji bio da pripremim ovaj tematski broj, pa uviđam koliko je doprinos Toma Mijovića i koliko je značajna ličnost za Zaječar i za Timočku krajinu, razume se za srpsku kulturu. Dakle, ponavljam, on je sačuvao kulturnu baštinu Timočke krajine sa časopisom Razvitak. Nije ovo običan časopis, nije obično uređivanje, niti je Toma Mijović bio običan čovjek, jer postoje mnogi časopisi i mnogi urednici koji su veoma značajni časopisi i naravno veoma ugledni urednici, međutim Toma Mijović je mnogo više od toga, zato što je on najzaslužniji, kažem, zato što je zahvaljujući njemu spašeno veliko, pre svega kulturno blago. Ne znam šta pre da kažem, kratko nam je vreme, treba nam najmanje 3 sata da pričamo o Tomi Mijoviću i 3 takva broja. Pođemo samo koliko je spasao usmeno narodno stvaralaštvo. Danas je teško to više sakupiti. Jedva da može da se nađe neki primerak starih narodnih pesama ili umotvorina i tako dalje, niti više ima starijih od kojih može da se to zapiše, niti se to više istraže Vukovski, a možda još pomalo ako se može, zato izlazi Razvitak, a Toma Mijović je sve to spasao, zahvaljujući svojim saradnicima, sakupljačima narodnog blaga. Naravno, dijalektu, objavljuje pesmi stvaralaštvo na dijalektu, što je veoma važna stvar, takođe, sa to jezičko stanovište. Ali, ja sam to već rekao za kulturu, ali tu se podrazumeva da je tu u pitanju i sociologija, i demografija, i da je u pitanju arheologija, da je u pitanju etnologija, da su u pitanju sve druge oblasti ljudske civilizacije koje su vezane za Timočku krajinu i da je sve to enciklopedijski, dakle enciklopedijski Toma sabrao i objavio, znači za 60 godina, odnosno 60 godina časopis, on je 45 godina, dakle, uređivao pola veka. Znači, radi se o jednom velikom posvećeniku i zaista drago mi da je ove godine vidim da je posthumno nagrađen i najvišom nagradom grada Zaječara i ja se nadam da bar tako čujem i tako i treba, on zaslužuje naravno i ulicu i tako dalje i
da ne pričam ovdje o tome, na kraju ovo je taj prva inicijalna stvar, dakle prvi jedan spomenik vrlo značajan koji je to ovako spomenik koji može da bude u svakoj kući, u svakoj biblioteci. Ovdje, samo još kratko, što se tiče koncepta, dakle ovdje možete da pročitate, pored njegove, kažem, impresivne i bogate bibliografije, imamo iz osvrt književnih kritičara, pre svega od Branka Miljkovića do savremenih književnika i kritičara i pisaca. Ja sam izabrao samo neke najautentične, odnosno oni koji su se bavili u celosti njegovim delom, znači to bi bilo najmanje 5 ovakvih. Dakle, izabrao sam najautentičniji koji su u celosti. Također, ovdje su izabrane njegove pesme, ali hronološki, iz svih knjiga, dakle iz svih knjiga, on ima sabrana dela koje je objavio 2010. godine, ali kasnije su još knjige tu, tako da je ovdje kompletirano izbor pesama, znači hronološki. Tu je i studija profesor doktora Miodraga Sibinovića, koji je uradio studiju o Tomi Mijoviću, o njegovom delu u stvari, i to je ovdje u celini. Znači, integralno tekst je ovdje. Objavljivanje je tu i tamo ponegdje, ovdje je integralni tekst. Također, ovdje su i rubrika sećanja. Ovo je vanredni broj, tako da ne prati one ustaljene rubrike. Kod sećanja odazvali su se, naravno, njegovi najbliski prijatelji, koji su se osvrnuli na njegovo delo, na njegovu ličnost. Nažalost, znamo da bi o njemu pisali, kao što je Živojin Pavlović ili recimo mnogi drugi, znači reću sva sreća, Toma je poživio, hvala Bogu, 90 godina i onda naravno teško je naći nekog bar približno koji bi mogao o njemu da govori na taj način kako su ga oni poznavali u mladosti, ali naravno nismo ni mi više mladi, tako da dugo se poznamo, tako da su se odazvali ljudi koji su njegovi savremenici i prijatelji i da ja kažem ne dužim ovdje su, pa ćete vidjeti sve da ne pominjem sve ljude. Tu su i posvete, i pesme koje su njemu posvećene kao pesniku, pa su naravno izbor po najboljih pesama, znači pesnika koji su njemu posvetili pesme. Tu su i portreti smo koristili, pošto se radi o njegovom i liku i delu, pa simbolično, vidjet ćete, to je grafički lepo urađeno, tu su portreti njegovi portreti, koji su radili najpoznatiji slikari i svakog ga je vidio na svoj način, zaista je tu, radi se o vrhunskim slikarima, tako da zaista je tu, Toma Mijović je tu baš, tačno je prikazan njegov izraz i karakter. Tu su i fotografije smo priložili, ali iz ovog kasnijeg perioda. Prvo, malo ima onih ranije, i nisu baš mnogo, teško da mogu da se dobro odštampaju, ali svejedno da smo radili i na kvalitetnom papiru, to možemo nekom prilikom, ali opredelili smo se ipak za ove poznije fotografije, zato što tu najviše može da se vidi Toma Mijović u zrelim godinama i tačno se vidi i po izrazu lica i po svemu, isto govor tela njegov, uopšte vidi se Toma Mijović kako se on osjeća u fotografija, fotoaparat to beleži apsolutno. Malo je dirljivo, mislim, zaista, meni su dirljive te fotografije malo, jer to su fotografije koje su nastale maltene mesec, dva dana, nekoliko dana čak i mesec, dva dana pre njegovog odlaska. I pogotovo ima na Felixu Mulijani, gde je on govorio, gde je briljantno govorio, kako on govorio naizust, napamet, i u 90. godini je znao napamet svoje pesme i to je bilo veličanstvo, to je bilo privilegija koje mogu da ga sluša, ali mi smo navikli, kao što ranije Desanka Maksimović i drugi, mi smo navikli pa smo mislili bar 100 godina ćemo ga slušati i tako gledati. Eto, nismo znali da prošle godine da u stvari nećemo, nažalost, više moći da slušamo Tomu veličanstveno, koje je to veličanstveno, briljantno govorio i veoma sugestivno onako kako je on govorio i osjećajno. Te fotografije su ovdje.